Sarlong kitok biatum deva ke pakreng hem mi chudet. Dual voter idea putha KSA Hamren Regional Committee atumpen MLA Rupsing Terona Phantok Jiralu kapajodang. Langhin Tinyalia Long Bait Lapen 407 truck kachetonga jok inot Karbi Riso Adimalong amat apran kedang. Ming serarong along khasi aron bari matumpen tholing do karklipon. Aprang si birta kilara do anaphan kardom bajirlo kardom non birta than je bang sami o jang terang pi non arju ikha birtang tonpen. Diphu Police Station e parlo ward number 7 rongkang tui arong amikar sarlong kitok bi atum devak ke pakreng ahem mi chodet. Mi kichu ahir kang tangra kajok Diphu Fire Brigade atum aphan birta PC Fire Brigade atum tong sikot pen adimalong an palidon si mi pameptunlo. Bang swalong devak ke pakreng atangka suri phokep anam an baki mi chopondetlo. Bonta kopai ke misana jok labang su hem mi kichu along munit atum areng hu kisu duna banga bilang. Hodaya son devak ke pakreng japhan kevek intang bomlo. Bonta kevek kiur kang tai heka jok methur ur amat hem mi chupondet lu pusi devak ke pakreng abang phu pen pachini pon. লগে লগে কারেন্ট বম কৰি দিছিল নহলে ওয়্যাৰো জ্বলি আছে তো নহলে আকৌ শৰ্ট সাৰ্কিট হলে ইটো আৰু কারেন্ট শৰ্ট ল ডাকছি আমি কি দোকান চাই আছে এফালে খৰি জুই বি বেছি জ্বলা নাই জুইটো কেনেকা নাই জুইটো মানে কেনেকা লাগিছে এতিয়া মই চৌকা ভিতৰত আছে বেছি তো একদম মানে বাঁহ খৰি লগাই দিয়া এনেকাটো নহয় এনেকা জ্বলা নাই আৰু কমকে জ্বলিছে লেকিন ৰবৰটো অলপ ওচৰতে লগাইছে নেকি এইটো কাৰণে গৰম পাই কিনি এইটো হেৰি হৈ গৈছে দে মোৰ সম্ভৱ এতিয়া মোকে এইটোৱে লাগিছে নাই মানুহটো একো হোৱা নাই মানুহ একো নাই মই কোচিছ কৰিছে হলো যে মই বচাব খুজিছে দে তথাপি আৰু মই কি কৰিম আৰু না মোৰ নামটো কানু হয় ৰবৰটো 20টা কম হ'লে 300টা ৰেটটো এতিয়া আমাৰ ভাইটি জানিব চালুং কি জানিব এতিয়া কমচে কম এনে 50-60 মানে এনেকা হ'ব তাৰ ওচৰতে জুই জ্বলাইছিলে তাৰপিছত এইটো গৰম পাই কি গৰম পাই কিনি জ্বলি গ'ল এইটো ৰবৰটো মালিকৰ আমাৰ চালুংকি চালুংকি কি লিখে এইটো তকবি লিখে নেকি দে সেইটো কথা সেইটো কাৰণে আমিতো মইতো একো ডিষ্টাৰ্ব কথা নহয় একো কথা নহয় দেই মানে চিৰিয়েল নিজেৰে কৈছোঁ আৰু ঐ ৰ Nanglitum kaduka veta chinita haipo Karbiang long arukido ajaha katum dual voter ID kedo kokpen akaprek state anat vote ke jok dam la pusondu jasemet border kedo atum la so joksi aningkan wang election ahut sitami suluk sodak sitami nang dokok ditilo la so putha KSA Hamren Regional Committee atum matha parsik pongsi chesong pon bomlo la song si pini west Karbiang long DCSI hemalong photograph in electoral roll of border area putha all party lapen officer atuma phan sitami hangsi chingki chingwai ponlo labang so along Karbilo charliat asong atum sitami apor chu hangdunlo bonta alang ritum angbong ar sikjit ka chingki ke chethanang ji dopu amat si chingki dunlong ledetlo la so joksi pini botha langso MLA Rupsing Terona Phantok jirpen panong si ari deng pi pajerdanglo Hamren pen Raikombi Karbi Longri Abirta Jasemet pet Karbi Anglong lapen asamang kangalong la dual epics ajo ini pen penang problems nang dolo MLA election Meghalaya MLA election lapen la inter district long sitami MDC election pen chenglok kaprek election husami la dak chedong charkan penang nitum thekpon long lo aningkan sitami la election of ranglo te voter IDs updation lapen ke electorals aputha kachingwai dodo asi pini nilitum labangso ajai mekedeng nang ko gala pulo
pinia bangke DC office along electoral la photograph updation aputhak chingwai ji just semet pet border area phan asi aprang beta chingwai bom lo sita solution bang abedet asi pinila bangso ka chingwai along nilitum Karbi Longri song hamren regional committee tum sitame dodun pensi nilitum kemang rad along pitu Karbi along kupi sila electoral along problems ke doma dual epics pen chenglok kaprek non hejong a panchayat la pen ke damtang la Meghalaya MLA election ut koson sila da Karbi long akisung ke phodunang ma tum adu ya hoi pen chenglok ladak chukim chorang arada tum kopi pia problems ke doma la hype thaklar dak pen ke thanduji phanilitum aport chu hangdun lo bon sitame da official alang tum arsigjit pen kaching waining do pumasi tum student organization mate hamphang song phan bang hala dak bang nitum phanang deng pon pe detlo bon sitame labang so long pini kaching wai long itum kaching hon dak bothalang so MLA sir Rupsing Teron alang liphan kacho phapondu sinili tum pini Karbi Longri song ham regional committee a team pen nilitum akemang nitum Longri akisung aputhak nilitum isipen isia point nitum tok pen si pini nilitum dak MLA sir abohalong wangsi nitum MLA sir deng tum Karbi Longri song hin pen memorandum pipon lo asila bangso memorandum long just semet pet nitum kecheng sia point ke chong bangela lo dual voters ID aputhak verification kuri pamme nangji non epong labangso ka chingwai long labangso dual voters ID sa putak verification ka kuri pamme nang ji aphan chingwai sipsi ladak election commission atum la dual epic sa bang ke pawir detji je ladak one citizen one voter IDs ke do vet ji aphan bangsi claim nang ji pusin tum dak jongpon lo secondly la lo non aduya hoy jasmet pet Meghalaya nat lapen inter district boundary long যেহেতু চেদং চারখান যে ভোটার আইডিস পুটা জগদেট ভোট পুটা পিডেট সিতামে লাসো ভেরিফিকেশন যেহেতু ইলেক্টোরাল বাউন্ডারি ভেরিফিকেশন ল বাংকে টেরিটোরিয়াল বাউন্ডারি বাংকে চিমুন ইসি তা কনকে det nangji pinil tum theklong lo je komat ne abang puatum da Karbi long lang dudun sta ham Meghalaya si dudun ko komat ne lapu inter district nitum Karbi long de sta ham Meghalaya ne Hojai district Nagaon district anat vote piam rong lason sin tum theklong lasi laso kang sir kang chabalong electoral boundary kang sir kang chabalong ajab le claim non mesen me at claim sila territorial boundary jitu nilitum Karbi long la 10,400 square kilometer bangke cimun isi da konke dat nang jipu sinitum dak jongdun dak lo la pen number 3 bangke nitum lason si tok lo je ladak theklong lo ke damtang aningkan ke damtang laso frang emisi aningkan sitame konatne ajehak atumbang Karbi long dodunde Karbi long vote jogje Assam long vote jogje pupen etum voter ID me kache thor voter ID kache pahainu lapen vote ke jogdunde pen akaprek district aprek state not vote ke jogdun lason si kiong lo asi hala tuma phansi tame voter ID pen kang than pet ji pu ke claim ji pu kamatha jong si do pule lagan etum Karbi Longri song pen ke chekroi dun thek the ati alang tum ke Karbi long nang ke dodun chot pen si dak aron kroi kre dak dodun thek the pujong si kipu pen dak voter ID kang than lang pulote lake alang tum phan aning karonga kam si ke claim pi bu sinili tum jong dunang kokchi lasona ki luo kam lasona ke chok che kam bangke election commission pen check lok ke cari ka calon tum si tame claim kle det nang ji pusin tum chuning ridun bang jog bang punon ajat tinon Karbi long jong si ke dolo pote Karbi long rule and regulation voting rights pen check lok each and every documents land right pen check lok kaprek chukim chorang ki do asayan si tame dak Karbi long aron atang abang nang proidun vek nang ji Allah pen tu jong si alang tum jong si ke kroi kre vek dak ke do tek la dak ke do ning kang samse vek polote alang tum dak pen thunon damon si tame Karbi long along le bangke cimun isi tapon long le pusi la bang so media hin pen tum sotak pen pachini dun lo lapen abangke puthora ko chuning ritual fit lo labang so akang sir kang chap pinila electoral boundary along itu malong le kondun dedet nangji Karbi long along nangka chukim nangka chorak don ajat ya bang putin la Karbi long rule and regulation kroi vek nangji labang so alam ni tu maki mang along jong si kornat ne katikuk dokok polotek Karbi Longri song pen thedung akache song ing thur sila dak air set room set anta minli tum claim ji pusi labang so media hin pen tum sodak pen pachini pon Pini aruni phai sirke barni langhin tinia lialong bike lapen 407 LPR truck registration number AS02-5SC1008 kachetonga jok adi malonga mat Karbi riso apran kedam kachini do natengke truck driver bang dokmoka na pen kewang bomahot bang hini Karbi riso atum subway pen kewang bomahot si langhin tinia lialong kachetong dak pusi pang thekdun
Lapen truck driver bang kat jui pesi than pachini renti. Lapen dok moka polis atumsi labang so kes cepari deng ponlo. Lapen adi malong palidam si ki phodet atuma phan si kilang japhan dok moka hospital along an si kilang pon japhan ponlo. Bonsita inoda bangke hata kamat thilotlo. Nonamat ke ki thilot a hemasor adi tils long pon pilang pusi. Dok moka usi pen pachini pon. News report Karbi Longri Abirta. Nijang Karbi Anglong lakhake thom Chinthong constituency ga parlo Maizara rong along khasi aron bari matungpen tholing do mate ningka ne se kachutiki jonghoi chengchi aprang Charlie Air A Longli ke paklo ke misen Japan ke thok karkli asai dengpon Labang so ajai megalong pi ratine ahin pen mai chephem phupon si mai chengpon pini labang so amayalong aluhiaman pen kachetong dun KEC Deputy Speaker Avijit Kro Amri Local MEC Mate EMD Oping Maslai Meghalaya ahin pen Khasi Hills Autonomous District Council CEM Semborlong Riang KEC Taxation Advisory Board Chairman Lipson Bay Chinthong VDC Chairman Longki Teron Amri VDC Chairman Sarthe Lekthe Amri BJP Treasurer Nurel Teron Amri BJP Mondola Maipu Anthony Kramsa Amri Mondola Kongchun Bang Matthew Puma Tumpen Chinglok Pinang An Kithigiding Atum Chetongdun La Swalong KEC Local MEC Mate Deputy Speaker Avijit Kro Ahin Pen Kachechak Ponke Maizara Rong Along Non Gebang GMLA Election Aprang Maizer Lingdo Richo Ahem Kim Patang Pipon Pupusi Alang Lihin Pen Chechak Pon Amri Pen Hemari Bongrum Karbi Longri Abirta Karawang Kasi community are very happy following the festival. And following the festival is, as I have come to know, it is a ritual annually celebrating before sowing of crops. And we are all agricultural based festival. And we Karbi, Jiwa, Kasi, we all are most of the festivals are agriculture related festival, and this festival is related with before sowing of crops, because now the season has already started. They come that they are going to sow, till the land for sowing crops in their jung fields and paddy fields, and this after this festival they are allowed to that means this is kind of permission, yes, to harvest or to that is what I have come to know. festival. That is what I have come to learn from them. So, and this is also our one of the oldest village, and here they are preserving the Karwang Kasi culture that we need to preserve. And this is the village, the traditional head of the Karwang, called Lenglo, and this village belongs to that head of the Karwang community. So we all cooperate with them and preserve their language and culture. तो आप पilo ame jadi tum khasi ko te ingit tum usami il tum karbi tum aton sa pending kompot tentang lok ili tum karbi ka phejo tentang angkon isi de ili tum long da khasi po tum ta penana tum ke 80% ke Christian converted bon sme latum nang ke honghari dower lang non ta labang ili tum karbi long ke do na khasi atum ta latum nang ke honghari khasi lasi pinida karbi ka phejo dolo lapen le tum me dolo non da khasin pena dilo tm da me wa ni jet lapen da ki mai lo ni dum da lati karbi non ke khasi puno karbi puno ni ta ki da me dilo samjin pen ki do iban si mil tum chi dia kan pon lapen non ke dam tang ke nang lege local MSC lo plus na lege
Deputy Speaker lo, kasi nali local area long, kopi kecap dak ang tu, kipi kecap Dan kan. kita cek ang tu mana dak pilo akam non ongoing lang. Ricu hem ta pilo. Dia alang ta non claim bom lo tang tela. La MLA election pang mangkil hai kaman da tang la pola. La kandak Forest Gate House kami non kim mom lo nang tum lang nam tami labang ta non MLA election pang tang dia. Thank you. Jom khasiya khai kharwang tum nadak am tu pension thong sot cheng nasu kon stiket thoma long tum bangsa tholing do nadak secara long betul lo tin thong ko ni lo asile bangsa tholing do la ke cili ya long le lok le aku Indonesia arna mapan akhir ceme hau ceme ke hang isi karti ke pejo pen hitum sot kliam lo la pen ke son dak taksi sai ti ki ke prang lo la bangsa festival ke la sorong aja ke apen ke pini la dak mang jetong dun Khasi Hills Autonomous District Council si sembor lang penjata me lang yang jetong dun lo la pen ke son taksi Karbi Longri Autonomous Council pan tame akai di maslai amri konsi mabang tame ang jetong dun lo pen ke an pa dak local MEC mate Karbi Longri Autonomous Council Deputy Speaker lo lang dia hai objek ko tamang jetong don no napen ke nak taksi lipon be television board chairman lang tang jetong don no napen ke Meghalaya long pen researcher atum intellectual tum penangan mang jetong don masih tum hanan me kiro pilo tum kamen ching hon na jok masih dia dak jetong ong dung karawang atum jetong lo masih la konsensus ke thoma karawang tum mang jetong masih labong toling do ke asana halam mo pen ni tham masih Jom karawang atum tami aron barim lo jumlah aron barim kakli itu lo masih sini ni like labang sorai karawang advisor lo lapan ke United Khasi People Organization tami ni dia me lo masih labang so seng hui pen ini yalang tum handa me mesan me at pen deng pon lo lapan ke labang so festival kakli itu tami tum pacun pon lo Pinya Abirta lan si kang ton lo kardom